बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि सायाव माखासे माने खेंफोरथि एबा फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमांल' नुबाय थायो, सिमां नुनायनि अनगायै जेबो खामानि रोंला हाग्रामा महिलारि बिथां होननानै बाथ्रा थांखिना बुंदों एबा फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमाङाव नुनाय बाथ्राखौनो मोगथाङाव बुंबाय थायो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिमाङा माब्लाबाबो मोगथाङाव जाफुङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोगथाङाव खामानि मावा एबा हायाखै एबा मावनो हायाखै होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नंखायनो नाटकनिल' जयनिं खालामगासिनो दं, गावनि दोलोनि मानसिखौनो जयनिं दिन्थिब्लागासिनो दं होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारिनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा लोगोसे हाग्रामा महिलारिया मिरुनिफ्राय फान लाबोनो हायाखै बुंनाय बाथ्राया नंखाय बाथ्राथार होननानै गोख्रों बाथ्राजों फिन जाथाय होदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बे नंगौ, बे समाव फोरमायनो नागिरदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमांल' नुबाय थायो, सिमां नुनायनि अनगायै जेबो खालामनो रोंला होननानै फिन जाथाय होनाय नुनो मोननाय जादों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथांनिफ्राय। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमांल' नुबाय थायो, सिमां नुनायनि अनगायै जेबो खालामनो रोंला, बे बाथ्राखौ थांखिना बाथ्रा बुङो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि सायाव खेंफोरथि होदों आरो फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा सिमाङाव नुनाय बाथ्राखौनो मोगथाङाव बुंबाय थायो आरो हाग्रामा महिलारि बिथांनि सिमाङा माब्लाबाबो मोगथाङाव फैया होननानै बाथ्रा बुंदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बे समाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथांनिफ्राय हाग्रामा महिलारिनि सायाव गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोगथाङाव खामानि मावनो हायाखै, सिमाङावल' खामानि मावदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा होननानै सिमांनि बाथ्रा थांखिना बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। सिमांनि नुनाय खामानिखौनो मोगथाङाव बाथ्रा फोरमायदों एबा मोगथाङाव खामानि मावनो नागिरदों होनना बिथाङा फोरमायदों। आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा नंखायनो नाटकनिल' जयनिं खालामगासिनो दं आरो गावनि दोलोनि मानसिखौनो जयनिं दिन्थिब्लागासिनो, बेफोरबायदि गोबां बाथ्राजों बाथ्रा बुंदों हाग्रामा महिलारिनि सायाव गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। बे समाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ गोबां ओनसोलाव फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जयनिं हाबाफारि लाबाय थानाय जादों आरो गोबां माबेबा जयनिंआव 1000निबो बांसिन जयनिं बायदि 1700 1500 जयनिंनि बाथ्रा बुंबाय थादों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफनि बेबायदि जयनिंखौ अनलि नाटकल' होननानै बाथ्रा बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि दोलोनि मानसिफोरखौनो बेयाव लांनानै दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लांनानै बिपिएफआव जयनिं दिन्थिफ्लागासिनो दं, बेफोर गासैबो नाटक दिन्थिगासिनो दं हाग्रामा महिलारि बिथाङा होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों। मानो होनना नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय साननैसो एबा गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोहोआव फैफिननो थाखाय आरो फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दाब बिटिआरनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव दाब ओनसोलाव आरो जायगायाव जयनिं हाबाफारि लाबाय थानाय जादों आरो बे जयनिं हाबाफारिखौ थांखिनानै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि बे जयनिं लानाय हाबाफारिया गासैबो नाटक गोजासो दिन्थिफ्लानाय होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथाङा फोरमायबावदों दि हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि जयनिंआ गावनि दोलोआव जाखिनि एसे दङ बेखौनो दाबसेनिफ्राय दाबसेयाव लांनानै जयनिं खालामबाय थादों, ओरैनो नाटक दिन्थिबाय थादों होननानै बाथ्रा थांखिना बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। बे समाव लोगोसे हाग्रामा महिलारिया मिरुनिफ्राय फान लाबोनो हायाखै बुंनाय जादोंमोन। थांनाय साननैसो सिगांसो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों बुंदोंमोन जे आथिखालनि इउपिपिएल सरकारा मिरुनिफ्राय एबा सेन्ट्रेलनिफ्राय जेबो फान लाबोनो हायाखै होनना बाथ्रा बुंथिगासिनो दंमोन। बेखौ लानानै फिन आरोबाव दिनै बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांखिना बाथ्रा बुंदों दि हाग्रामा महिलारि बे बुंनाय बाथ्राया नंखायथार बाथ्रा होनना बुंदों आरो नांगौनिख्रुइ बांसिनसो मिरु एबा सेन्ट्रेलनिफ्राय फानखौ जोंनि इउपिपिएल सरकार लाबोनो हादों होननानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां थामहिनबा बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायावहा खेंफोरथि होदों एबा फिन जाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिदिब्ला फैदो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माबायदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बाथ्रा खेंफोरथि होदों एबा फिन जाथाय होदों जों आबुङै मिथिना लानि।
UPPL ছাৰ কেনেকুৱা প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰে কৈ আছে UPPL এতিয়া লাহে লাহেকৈ শেষ হৈ আছে এতিয়া BJP UPPLৰ BPFত জইন কৰি আছে হাজাৰ হাজাৰ ইয়াৰ বিষয়ে কি ক'ব সেইটো হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াৰ এটা অলিক সপোন কাৰণ তেওঁ সদায় সপোন পুৰিতে থাকে বাস্তৱ কি হয় তাক অধ্যয়ন নকৰে চিন্তা চৰ্চা নকৰে ৰাইজৰ মাজত নাযায় সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ সপোনত থাকি সপোনৰ কথাখিনিকে কৈ থাকে আগন্তুক যি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী নিৰ্বাচন তাৰ কাৰণে আমি BJP আৰু UPPL যিহেতু আমি জইণ্ট চৰকাৰ চলাই আছোঁ কাউন্সিলতো আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ হিচাপে সেইকাৰণে আমি দুয়োটা ৰাজনৈতিক দল লগ লাগি কাম কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে খুব তুংগত হোৱা নাই কিন্তু তথাপি আমাৰ কাম চলি আছে এতিয়া কোনটো সমষ্টিৰ কাৰ কেণ্ডিডেট থাকিব সেই কথাটো এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত হোৱা নাই আমি আলোচনা কৰিম কোকৰাঝাৰত কাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দৰং ওদালগুৰিত কাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সেই কথাখিনি আমি আলোচনাৰ জৰিয়তে সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু কেণ্ডিডেট ক'ত কি হ'ব কাৰ পাৰ্টি হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত নহ'লে আমি ইলেকশ্যনৰ কাৰণে দুয়ো পাৰ্টিয়ে লগ লাগি একেলগে কাম কৰি আছোঁ আৰু আমি ইতিমধ্যে 2 লানিমান আলোচনা কৰিলোঁ দুয়োটা পাৰ্টিৰ মাজত তাৰপিছত এতিয়ালৈকে আমি পাৰ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি এতিয়ালৈকে সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আৰু সিদ্ধান্ত হ'ব কাৰণ এতিয়া আমাৰ প্ৰায় 5-6 মাহমান সময় হাতত আছে আৰু আমি হয়তো আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম কিন্তু সিদ্ধান্ত নহ'লে ক'ত কি কোনটো পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সেইটো সিদ্ধান্ত নহ'লে আমি কাম কৰি আছোঁ একেলগে কৰি আছোঁ হাগ্ৰামাই বহু বছৰ শাসনত আছিল এতিয়া শাসনৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লগা হ'ল ৰাইজে তেওঁ আঁতৰি দিলে কিন্তু তেওঁৰ সেই ক্ষমতাৰ যিটো মোহ এতিয়াও আছে সেইকাৰণে তেওঁ সেই মোহত সপোন দেখি আছে আৰু সেই সপোনটো কেনেকৈ বাস্তৱত কৰিব পাৰি ৰূপায়িত কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে প্ৰেক্টিকেলি কাম কৰিব পৰা নাই কিন্তু সপোনতে মাত্ৰ তেওঁ কিবা কৰিছে মই বহুত আগবাঢ়ি আছোঁ বুলি আজিৰ দিনত আমি ক'ব পাৰোঁ যে গ্ৰাছৰুট লেভেলত হাগ্ৰামাৰ কোনো কৰ্মী নাই যিসকল তেওঁৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বা ব্লক পৰ্যায়ত যিখিনি কৰ্মী আছে তেওঁলোকে তেওঁৰ লগত আছে আজি যিবিলাক ঠাইত হাগ্ৰামা মহিলাৰ প্ৰাৰ্থীৰ যোগদান কৰা দেখুৱাই আছে নিজৰ পাৰ্টীৰ মানুহকেই যোগদান কৰাই আছে ৰাইজক ভুৱা দিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ চকুত ধূলি মাৰিবৰ কাৰণে তেওঁ এইবিলাক কৰি আছে কিন্তু তেওঁৰ এই যোগদানবিলাক নাটকীয় যোগদান ইয়াত কোনো বাস্তৱতা নাই সেইকাৰণে তেওঁ মানুহক ভুলাই কেনেকৈ ৰাইজৰ চিম্পথি আদায় কৰিব তাৰ কাৰণে অপচেষ্টা কৰিছে মই দুবাৰ কৈছোঁ অপচেষ্টা কৰিছে আৰু আমি জানো তেওঁৰ চেষ্টা কোনোদিন ফলৱতী নহয় ছাৰ যে UPPL বা BJP দিল্লীৰ পৰা পাণ আনিব পৰা নাই এই BTCত এই কথা কোৱাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু কি ক'ব আপুনি ডেপুটি চিফ হিচাপে আমাৰ যিখিনি ফাণ্ড আহিবলগীয়া আহি আছে ফাণ্ড আনিব পৰা নাই প্ৰশ্নটো মিছা আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টসমূহৰ যিখিনি ফাণ্ড ঠিকমতে আনিছোঁ কৰি আছোঁ তাৰোপৰি আমি বিভিন্ন চৰকাৰৰ যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ স্কিম চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ফ্লেগশ্বিপ স্কিম আছে ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ যিখিনি ফাণ্ড আছে আহি আছে হাগ্ৰামাহঁতে আগতে কাম চাম নকৰাকৈ সেই ফাণ্ডবোৰ অপব্যৱহাৰ কৰি ব্যক্তিগত হিচাপে মুনাফা আদায় কৰিছিল লুণ্ঠন কৰিছিল কিন্তু আমি তেনেকুৱা কৰা নাই যিখিনি ফাণ্ড আহিছে তাক আমি ফিল্ডত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ৰাইজৰ যিখিনি কাম হ'ব লাগে সেইখিনি কৰিছোঁ আমাৰ ৰাস্তা পদূলি হৈ আছে স্কুল ঘৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হৈ আছে ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ কামবিলাক চলি আছে সেইকাৰণে তেখেতে যিখিনি বক্তব্য দাঙি ধৰিছে যে ফাণ্ড আনিব পৰা সেই কথাটো সম্পূৰ্ণ মিছা আৰু আমি চৰকাৰৰ যিখিনি ফাণ্ড পাব লাগে সেইখিনি আনাৰ উপৰিও আমাৰ ফ্লেগশ্বিপ স্কিমৰ যিখিনি আহি আছে নতুন তেনেকৈ স্কিমবিলাক আমি পাই আছোঁ আৰু ৰাইজক বিলাই আছোঁ